Narednim minutama zamolit ću gospodina Omanovića Anela, kandidata za općinsko vijeće i člana izbornog štaba, da nam se kratko obrati. Izvolite. Dame i gospodo, drugarice i drugovi, dragi prijatelji, prije svega da vam se zahvalim što ste došli na ovaj skup i da vam se obratim u par riječi. Prije svega danas su sa nama ovdje veliki ljudi i molio bih da ih pozdravimo još jednim velikim aplauzom. Večeras smo tu da vam kažemo da smo spremni da se suočimo sa izazovima i da donesemo nove ideje. Dragi moji prijatelji, Prozor je težak ekonomski bolesnik i Prozoru je potrebna terapija. A terapija je ulazak ljudi u vijeće iz privrede, poljoprivrede, ekonomije, prava, ljudi koji će znati dovesti investitore u ovaj grad i otvoriti nova radna mjesta. To ova lista, na čelu sa gospodinom Mirzom Đogićem, može i zna. Koja to još partija u Prozoru u isto vrijeme može ponuditi Mirzu i Pavleta? Niti jedna sem Demokratske fronte. Mi u Demokratskoj fronti u Prozoru borit ćemo se da izbrišemo iz glave te famozne linije ljudima koji dijele ovaj grad na gornji i donji, na naš i njihov, na bošnjački i hrvatski. Kad to uradimo, uradili smo veliki posao. Svjedoci smo ovih dana da se konstantno vrši pritisak na naše članstvo, da se nudi 50 maraka po glasu, da su se nudile i veće sume pojedinim našim članovima da izađu iz Demokratske fronte i da sa sobom povedu još 2-3 člana. To samo pokazuje da smo jaki i da Demokratska fronta je možda najjača trenutno u gradu. 2.10. izađite na izbore. Obucite slobodno nešto narančasto da vas prepoznamo, da u 5 sati mogu javiti drugu Jukiću, drugu Željku, drugu Milanu, da smo pobijedili u Prozoru jer smo ušli u općinsko vijeće. A naravno njih ćemo 2. oktobra poslati u opoziciju, pred sud historije, pred sud sudova i tamo gdje i narod šalje, a narod će im kazati 2. oktobra gdje ih šalje.